Starting a business is an incredible time of overwhelming fear and dread of all the things that need to be done, and every call is the most urgent thing, and every issue is something which could destroy the business. Mae bod yn trefnus wrth ddechrau busnes yn bwysig iawn. Mae'n bwysig edrych o gwmpas i weld os mae unrhyw cwmnïau sydd yn cystadlu gyda chi ac edrych arnyn nhw a wneud ymchwil. A wedyn gallech chi ofyn y cwestiwn pam yw'r person neu busnes yn dod i chi yn lle nhw sydd yn falle bach mwy yn profiadol. A wedyn wrth hynny gallech chi edrych i weld a datblygu USPs wahanol eich busnes. Keeping a very accurate diary is absolutely essential. Keeping a really good telephone directory so you always know where to get people's contact details from. Writing lists. All these are things that I don't do very well, but I know they're important. Mae trefnu a blaenoriaethu tasgau yn y busnes yn dibynnu ar os ydych chi'n mynd i dechrau ar ben eich hun neu os mae grŵp o bobl yn eich busnes. Os ydych chi ar ben eich hun, mae'n dda i cael notepad da fel bod pob bore byddwch chi'n gallu ysgrifennu lawr rhyw fath o to-do list ar gyfer y dydd a wedyn croeso nhw allan fel byddwch chi'n mynd ymlaen. Os ydych chi'n cyflogi pobl wedyn fe'n bach wahanol, wedyn mae rhaid i chi fel rheolwr, mae rhaid i chi rhannu'r tasgau o gwmpas y staff. Mae'ch blaenoriaeth chi trwy'r amser ydy'ch gweithwyr chi. Ydych chi'n gorfod ffocysio yn neud siŵr bod eich agweddau chi diogelwch a iechyd a diogelwch a hyn a llall. Yn enwedig mewn gweithdair fatha sydd gyda ni yma, mae rhaid i chi fod yn hollol sicr bod bob dim yn iawn. Oherwydd mae iechyd a hapusrwydd eich gweithwyr chi yn bwysicach hyd yn oed na'r cwsmeriaid. Mor bwysig ydy'r cwsmeriaid, ond mae'r cael yr uned gwaith ei hun yn hapus ac yn llawen yn bwysicach na dim. The most important thing to understand is something called opportunity cost, and that is if I do this thing, what am I not doing? If I spend money on this thing, what am I not spending money on? And if you can start to come up with a process of how you make those decisions, it's really important that it enforces why you're doing that. If there's some aspect of something that you're daunted by or not wanting to do because it's difficult, try and confront it head on. I often find that if I have the courage to kind of go, right, I'm going to sort this awful thorny thing out that has been bugging me for ages, that actually facing it full on can be quite liberating once you've tackled it and then you feel better afterwards. So try not to leave things aside or brushed under the carpet for too long.